Şimdi düşüneceğim, zaten bir şey düşünemiyorum ki. Bu balığın nereye kadar gidecek onu bilemiyorum. Zaten gidiyor, giden gidiyor. Yani benim elimde şimdi olsa, çocuğum olsa ben evlendirmem yani. O zaman ben çocuğu evlendirdim, 50 milyon değil. Şimdi 530 milyona çıkmış. Nasıl ben şey yapacağım? %300 zam gelmiş ya. Tabii Allah her şey piyasayı zaten alt üst ediyor ya. Piyasayı mahvediyor. Ama şimdi bir şey alsa, mesela diyecek, dün 50 milyon aldım, bugün gideceğim diyorlar 60 milyon. Niye? Dolar yükselmiş. Abi yapmacı bu işe çare bulması lazım yani. Bu böyle olmaz ki. Nereye gidecek yani? Normal yani, ne kadar mesela normal yani. Dolar 500, 600, hani en fazla 700. Bize de 250, 300 civarında altın. Ha iyidir bunlar. Bula زير وتشتي وصبر راسي جملات كاركي نباشه وبسبب سياسيين يعني بوليتيك يعني طبيعي هي دارن تشت كيم ببرو زيدبون هارو زيدت بب راسي جي ملات بريشان به من اج اوروبا تما براسي بس شعب كات ما بدرا هارو انزانم اي شبابه يورو فيات تشتكي دنيس بيت تشتكي دنيا Vega avro mesela ve zede daha yani salı çuya zaten şaşabu eva euro ve dehu niva bağırtık takvim kim duya arada zirjusa yani tabii çıkadı avro rad be zirji rad be yani zabusa zu rad be yani cecbu ve ki daha jamij insani me politik anji devletame kuvantışta ve ne khar yani altın uçtu enflasyon uçtu döviz uçtu. Halkın elinde iş yok. Geliri yüksek olan ona iyidir. Geliri düşük olan ona iyi değil. Çoğu halkın işsizdir. Asgari ücretin altındadır. Emeklidir. Elektrik faturasına 6 ayda %30 zam geldi. Doğalgaza öyle. Telefon iletişime böyle. KDV'sini alıyor, halktan alıyor. Bir de ekonomi çok iyidir diyorlar. بهابويا خذ ايجو كشك ما نبي مير وكرش ما نبي زواج فقيرة نينا ما قلنا نبي عيبة والله أزنم هذا شونا وهاي شونا ما بتشبع ما بخبرها ما كان كره ما بخبرها خوكن حسابي وايا شو حسابي وري ولوكن بيصدي تكرن هاتشي حصاد جن حصادي دقت ويا والله من ما كرن بيلي كيف كرن خذ ايجو دعوتك كيف بيش نبي ورا دعوتي أمنا ما تشين راسي مناش نكين نينا قرقة ولا خواري أم خوازن ولا خواري فقير وفقار نزامرين زير بهاوية كسوق على يعني تشتكي ده بكرة هل تشت بهاوية زير جي بهاوية أو دولار جي يكسل ميج دبنو أو جيتشم جي زور شبيه يعني أف كيو هات ك يعني أم نزان يعني أف سه 4-5 سال ور زيادة دبه پر زيادة دبه يعني ایک معاشان تنبه درومان تنبه زور گیچ ما خود که یعنی پر زوره ام خوازن همه هر تشت ببه وکه بری و چوا بری دوام دکرم خوازن آنا ور ببه یعنی هر تشت گرام دیه دلار و زیر اشترابه تنکاری هدی هر مالا خود تشتیک بستن یعنی وری شارشیه تنکاری حیاتی دا گیچم زحف زور بیه در دلار و زیر پر گرام بیه و تنکاری هدی نه زار خواب زوجی نه دینی خواب دی مثلا evare dişi tedbir خذي بروجا ماي باش يعني وصاد بيجي يعني يا دورا 6 مليون وني حفتا بباشا نورمال يعني سلاوكي زيرجي دورا 400 بقالك ابسط تخمين باشا نورمال يعني جيرانه دي ساجي يعني وصل نورمال ابسط تخمين